Yes bakunzi b'u Rwanda TV1 tukaba bite igitondo ciza, igitondo c'umugisha ku bakunzi b'u Rwanda TV1. Tugusuhuza abadukurikiranye bari hirya no hino mu karere ka Musanze, hari abadukurikiranye bari mu karere ka Burera, mu karere ka Gakenke no mu tundi turere dutandukanye tw'intara y'Amajyaruguru. Bwete amahoro y'Imana nabane namwe. Tugusuhuza abadukurikirana bari hirya no hino mu ntara y'Iburengerazuba, mu ntara y'Amajyepfo, Burasirazuba ndetse mu mujyi wa Kigali. Twete igitondo ciza gikomeze kibabere ciza aho muri hose. Muri akanya tugiye kubagezaho amakuru y'imikino by'umwe, tugiye kwibanda uburyo shampiyona y'u Rwanda izaba imeze muri uyu mwaka wa 2025-2026, aho u Rwanda rwemeye yuko amakipe atatu mu gihugu ca Sudani agomba kwitabira shampiyona y'u Rwanda bitewe n'ikibazo cavutse mu gihugu ca Sudani y'Amajyaruguru, aho hamaze intambara imyaka myinshi cyane, aho hari guhanganayo imitwe ebyiri kubera guhanganira ubutegetsi ndetse kugira ngo umwe ayobore. Amakipe yo mu gihugu cya Sudani akaba yarifuje gukina shampiyona mu bihugu bitandukanye, ariko by'umwihariko igihugu cy'u Rwanda kiza kubemera kuza gukina mu gihugu cy'u Rwanda. Ukaba mubizi namwe yuko amakipe yo mu gihugu cya Sudani ari amakipe akomeye, aho hari amakipe akunda kuja muri UEFA Champions League nyafurika inshuro nyinshi cyane, nta mwaka n'umwe zisibayo. Akaba ari amakipe agiye kuza gukina mu gihugu cy'u Rwanda, ariko abayobozi ba Ferwafa ndetse n'abayobozi ba Ligue yo mu Rwanda ndetse n'ubuyobozi bw'igihugu bukaba bwaremeye ko amakipe agomba kuza gukinira mu gihugu cy'u Rwanda, akaza kwitabira shampiyona y'igihugu cy'u Rwanda. Aho musanzwe muzi ko igihugu cy'u Rwanda gifite amakipe 16 mu Rwanda ariyo akina shampiyona y'u Rwanda, bakaba abaye kuba amakipe akaba amakipe 19. Ese ko twese turi kwibaza amakipe yo mu Rwanda kagiye kuba ibiharwa bizaja bikina gute? Ariko abayobozi ba Ferwafa ndetse n'abayobozi ba Ligue mu Rwanda bakaba basobanuye uburyo amakipe agiye kuja akina, aho bavuze yuko amakipe yo mu Rwanda yose uko ari amakipe 16 agomba kuzongeraho imikino igera kuri 6. Hariho imikino 3 ya fazare ndetse n'imikino 3 ya faze ruturo, kugira ngo buri kipe yose yo mu Rwanda igire imikino 6 ikina kwa amakipe 3, ko ari amakipe 3 buri yose ikazajya ikina amakipe imikino 6, ndetse hari kama n'amafaranga yemerewe, kugira ngo basanze yuko ikipe hari ibintu bigomba kuza bigenda bigendakaza kubera ko hari amakipe yongereyeho. Ayo mafaranga nayo akazahabwa mbere amakipe kugira ngo akomeze yitegure gukina n'ayo makipe yiyongereye muri shampiyona y'u Rwanda, aho bavuze ko muri faze ruturo uburyo amakipe azakina, bavuze yuko abayobozi ba Ferwafa ndetse n'abayobozi ba Ligue mu Rwanda bavuze yuko amakipe azaje agenda hakisibira ikipe imwe mu cyumweru kimwe, agasibira ikipe yo muri shampiyona y'u Rwanda, kugira ngo amakipe yuzure amakipe 18 zikine zuzuye n'ikipe imwe muri shampiyona mu kindi cyumweru gikurikiye. Amakipe akurikiye muri shampiyona yo mu gihugu cya Sudani nayo isibire kugeza mpaka shampiyona irangiye, bahindure kalendari kugira ngo amakipe akomeze agendere ku murongo, kugira ngo amakipe shampiyona y'u Rwanda izaje kurangira byose binganya imikino, haba amakipe yo mu Rwanda ndetse n'amakipe yo mu gihugu cya Sudani. Ese kubera iki abanyarwanda benshi bari kwibaza ati mbese bizagenda bite? Kuko bana bidusobanura yuko ngo mbese ikipe zo muri Sudani arizo zaramutse zitwaye igikombe cyo mu Rwanda byagenda gute, cyangwa se amakipe yo muri Sudani aramutse adatwaye igikombe ho byagenda bite? Bari gusobanura yuko ikipe yo mu Rwanda iramutse ibaye nk'iya 3 cyangwa se iya 4, ikipe izazamo hagati niyo yaramuka yasohokera ikipe igihugu, kugira ngo barebe uburyo yakomeza gutera imbere. Uko babibabwiye rero, amakipe yo mu gihugu cya Sudani nayo hari uburyo CAF cyangwa se na Ferwafa ndetse na
n'ibihugu byabo bizakomeza kuyamanaginga kugira ngo barebe uburyo nayo akomeje kwitwara. Inshuti bakunze b'u Rwanda TV1 rero tukubashima tugira giti ko mudukore subscribe, share ndetse na comment kugira ngo u Rwanda TV1 rukomeze kwaguka rutere imbere, tubagezeho amakuru nyayo kandi yizewe. Turabakunda cyane kandi mukomeze kugira umunsi mwiza.